Aksakalga bereli hazır, aksakalga. Yok. Ejeke. Aksakalda. Aksakalda. Sen canısın. Oturup dur içine. Tanıştır. Özümde en birinci. Ejeke aksakal suran o da aksakal. 80'ge çıkıp kalgan aksakal. Beriniz. Aksakalmın. Sakal koygan jokmun. Pasportumu göster. Aytınız. Ha, Kıcırım gelip durat hazır. Sebebi beni göbü tanıyıp mına. Cengişbek Mırza tanıyıp, Şunkar Mırza tanıyıp beni neçen yıldan beri şahırda. El üçüncü grup jürgen ayal elem. Gelveymin degen elem. Asfaltım pütüsü ödep. Asfaltımda hazır. Moyun sunbay barıp durup Canar Mırzaga görsetömün ben. Oyulup jakkanın. Bizden hazır aytı otasınlar ben hazır aytayın dedimler. Kadırova parida Kadırov'namın. Жазып koygular. Talaş tartışmenen unutturup koyuyorsunlar. Emosiyaga aldırtıp koyuyorsunlar köp nerseni. Biz Canıçek Dostluk mikrorayonunda Kulmamatov atında 47. köçöde yaşayımın men. Bul jerge özümüzdün küçüğüz menen, mına Şunkar Mırzanın küçü menen, jakşılığı menen, uşulardı jaman deve kanalizatsiyabız geldi. 400 tütüngö layıktaştırıp berdik dedem onu narjak berjağın Kuday bilet. Anan Svetler'de öz küçüğüz menen ap geldik. Muhammedke rahmat teknikalarım bekar verip işletti. Bul jerde bardığını aytып ötüşkö tura geldi. Hazır emni Cengiz Mırza былтыр емес, 7 yanvarda tapşırıldı bizden köçönün asfaltı. Asfalt buzulup talkalanıp atat. Gördün mü benim kıltıraganımı? 70'ten aşıp kaldık biz dağı. O ağa gelgende 40'ta geldi gele uşul canı çekke. O vakit öttü, harıdık balam. Anan keyin geçindeki avariya bolgon maşinanı sürekli tartıp olayınsın. Şoför jindenip durup getivirdi. Pavorotka ap gelip uklongo asfaltı taştap koydu. Asfaltımız narjaka 78. köçöge 200 metr, 20 metreden bolgonda 10 ta uyga jetpey lık etkizip toktop koydu. Arkasında tegirmen aylandıra turgan hiç kim jok eken bizdin köçöde. Bizdin jaşoçularыбыз murun görüp giyin kalgan adamlar eken biz. Men mınasız jok tile doşum jetet menin. Anan keyin mınau svet meselesinde geçe kanikulda bala çakabız geldi tuş taraftan. 3'ten 5'e kötörmeye koyuptur. Bunun faktısı var. Anan biyağından ölçürsen o yağı tamat, ayağını ölçürsen biyağı tamat. Energetika baldarınızda, canarımızda dayındap koyunuz. Sebebi beni 3 yıldan beri aldı uçeçikler turat uydu. Hazır esterine düşse, eğer almaşıp gitmegen bolsa, uğuvatat bu sözdü. Biz ayavay kapı olup otağız. Eşigimin aslında men çıkıp ket barsam, bir hova şağıl turgan, asfalt basıp atkan baldar, bunu kayaka tögöz dese brigadirleri жоқ, çarçap kalışkan, bardığı kuş köngül turganda men ketkene men eşigime tөгүп koyuptur. Süretini ap geldim. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектөлүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-чү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $45,000 каражаты керектөлүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетиңиздерди суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын bir жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепке да өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат К деп чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп жардам кылып кетиңиздерди өтүнөм. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун. Жалгыз жанымда балдарым келсе 3 метр 4 метр жылдырып атып топ алып кетти, үйүм көрүнбөйт да. Ошо жерден секирип кырышама чыга турган болуп калды. Жашап атабыз. Асфальтыбыздын тротуары жок. Балдар ойногон жерди айтпай эле коеюн. Анан ошол акыбалда турсак дагы мына кагазыбызда бар 3 маселе. Бечара мэрибиз кет бартып 7 январ күнү 116 маршрут ушундайынан жүрчү деди. Төбөбүз көккө жетип сүйүндүкпү? 47 менен 43'ün kesilişine varganda düşüp, jaman jolga düşüp, taptaza kelgen şoförler жүрбөй koyup atat, sel gelip tolup ketip atat. Tünde de жүрдüm men Jamgırda, kanday bolup eken göreyimçi dep. Videoga tartıp geldim, vaktыңызды alam.
Көрсөтөмүn, көрсөтүшкө акым бар себеби. Анан кийин ошондой жерибизди жогорку кеңеште көтөрүлдү, жашыл зонага өткөзүп коет бизде. Бул кандай нерсе? Нечен жылдан бери жашап аткан жит элдер бар бул жерлердечи. 93 жылдан бери жашаган жашоочуларды эч кимге белгисиз айтылбайт, делбейт дагы бирөөнүн кызыкчылыгы менен жашыл зонага өтүү азыр. Үй бузайын десек дагы коркобуз. Бузуп алып баргандарга уруксат жок. Ушундай нерселерге эле кабылып эле биз бир нормальный жашабай калдык го. Же бир жака кетип калсак болобу? Кетирип бергилечи бизде. Ошо 47-көчөнү мына Алымбек татка аймагындагы балабыз отурат, мына жетекчибиз. Рахмат, жаш болсо да экөө иштеп атат, ушуларга көмөкчү болушубуз керек биз. Ошондо мага Талай Сарбашев 17-жылы 1,5 километрди берип кеткенби, Albani Akın jedi, Kaltaklı jetim jedi. 4 mer geldi. 4-üncüsü sizsiz. Jetingen gitti, Mambetov gitti, geceki merimiz gitti. Siz geldiniz. Bardığına bardım da ben çarşadım. Toluk tutmaya da, toluk tutsa men vapişçe basıp aytırım. Buna elbin işi menince, anan giyin, uşul jerde bizden hazır getip atıp mer ayttı, çıkırttı beni. Ayşe yeni meçhidin aslına bardım. Gece 9. ayda sizde bilbey kalıptırman. Buna kırıcaklı Sankt Peterburg bina 49'u göre örmek. Yanınızda da adamlar yaşayıp görüstündüm tekreginde de aytayın dedim bile. Niye kurultayga baranda da görüstündü silah ayttı bile. Görüstündü çanda bulanıp çıkarız biz. Biz uşul nerselerde kantip çeçip çağırağız. Kanday kılavuz biz. Anan şahardın içindeki 3 köçeni koyatururlar. Şunqar Mirza 3 köçeni koyatururlar. Bariyle tratuarda buzup taştaysınlar. Biröylöri alıp ketip kaydalan. Bizge okşuğun kıyımçılıkta yaşayan adamların artık görgüleçi. Deputatlardan var mı çoğu? Mederbek var. Mederbek var. Bizden şaylanıp vardı. Cügürüp kalaverdi oldu. Akıllısı gelmeye kaldı hazır. Ekistan basılansam oşanı da kalıp beri albay koydu. Anan giyin. Bardığı okşuğun iş bolsa cügürüp gelet dağı. Anan giyin bizde karagan. Hiç kim yok. Mana Cengiz Mirza bilet bizden yolumuz tutkun. Uşul bana menen de vuruşup geçirim sıradım akırında. Urmatlı merimiz, uşuğa gömül bölüm bana 3 nerseni veremem. Düşündüm Ece, beriniz. Beriniz. Ece, Cengiz'e mikrofon bergileçi Cengiz'e. Hazır, Ugudunun başında mikrofon bergile. Emne olup atat, kantip jardan bereriz, kıska aytsanız. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. 47-көчө эже былтыр ол 47-көчө былтыр Жооп бере бериң. кышка жакын курулган болчу. Бул асфальт толугу менен бүтпөй калган. Мына быйылкы жылы Кудай кааласа аягына чыгарабыз. Былтыр ушу кышка жакын суук түшүп кеткенине байланыштуу жол токтоп калган. Тротуарына да асфальт төшөлгөн эмес. Быйыл толугу менен бүтүрөбүз. Подрядчиктер бар, ал жерде келишим бар. Мына жакынкы күндөрү башталат. Рахмат. Hazır oң taraf oldu ile sol tarafka bereli. O gezekteşeli anan egerde oң taraf көбүрөөк болсо кийин экинчи жолдан берип турабыз. Assalomu alaykum janob. Hurmatli Mir Tanar Akayev. Эжеке микрофон баарыбызга жетет, убакыт кенен. Ала анан бир өтүнүч, суроону кыскарап, анан Bizde bir көйгөй тууп атат. Мен Ариф Бек Мырза 4-курултайдын делегаты.